Mabone a laolang pharakano mo mebileng a timile go lebega se e le letshwao lwa ntlha le le supang go kgaolwa bosetšhaba ga motlakase. Dikgwebo jaaka ya ga Sharon de Villiers di utlwalelwa ke manokonoko ano. It affects a lot of our power supply as far as our computers are concerned and all that. So the damage comes when you have to now put other finances out to fix something. The price of generators and the price of fuel. You know, it's not with the economy the way it is, with our lockdowns and everybody suffering financially. Kgwebo e ikaegile thata mo motlakaseng go tlhagisa dikuno tseo di rebolelang badirisi. Go begwa fa go kgaolwa go ga motlakase go emisitse ntsho dikuno gotlhelele. If the power goes off, there's a possibility that your hard drives can crash because it's disconnected, not in a normal way. Pula e ntseng e tsorotla le maemo a maruru a loapi a itemogetsweng mo bokhutlong bo boleele ba beke bo bo fetileng mo legatong la bone la go kgaolwa ga motlakase di tlhodile tshalelo morago e tona ya go siamisa tlamelo ya motlakase. Ke palo e fetang dikete di le 3 ya bao ba rometseng kopo ya go siamisetswa motlakase morago ga bokhutlo bo boleele ba beke. Khabagare City Power e mo mathateng a go retelelwa ke go busetsa motlakase kwa mafelelong a mangwe. Mofetli o wa motlakase a re go diega go busetsa ga motlakase go bakilwe ke go sengwa ga ditlabakelo tsa motlakase. The delays in the restoration could be due to a number of reasons. Most of our infrastructure or substations cannot be remotely switched on and off. We have to basically drive physically to some of these substations to switch on. Fa ba neela puo bo masepala ba Tshwane le Johannesburg ba rile ba tla fitlhelela tharabololo ya maemo a go kgaolwa ga motlakase. Go begwa fa ba ikaelela go dirisana le bafetli ba ba ikemetseng ba motlakase fa go ka kgonega le go ntšhafatsa diteišene tse di onetseng tsa motlakase.